Belren News. Mafhungo nga Rufhiwa Tshikovhele. Lo kovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo. Vhorasaintsi vho tumbula uri philisi ya sildenafil ine ya ḓivhea khwine nga upfi Viagra i nga thusa u khwinisa tshiimo tsha vhathu vha re na Leigh syndrome. Ndi vhulwadze vhu kwamesaho vhana vhu songo ḓoweleaho nahone ha khombo vhu kwamaho vhuluvhi ha misipha. Ngudo yo gandiswaho kha dzhanele ya Cell yo bvisela khagala uri vhalwadze vho sumbedza u vha na misipha yo khwaṱhaho nga murahu ha u shumisa Viagra. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga University of Hospital Dusseldorf. Khuhu ya nyanyuwa musi i tshi farwa nga zwanḓa. Ngudo yo zwi bvisela khagala. Vhorasaintsi u bva University ya Bristol vho wana uri u farwa zwavhuḓi nga vhulenda a zwi thivheli fhedzi nyofho kha khuhu, fhedzi zwi dovha zwa ita uri i vhe na maḓipfele avhuḓi. Tsedzuluso yo anḓadzwa kha Journal ya Animal Welfare. Mapholisa vha ḽa Afrika Tshipembe vha khou ṱoḓulusa mulandu wa zwiwo zwivhili zwa mabulayo zwe zwa itea nga ḽavhuvhili ḽa ino vhege fhethu ho fhambanaho fhasi ha tshiṱiriki tsha Mupani na Sekhukhune. Tshiwo tsha u thoma tsho itea muvhunduni wa Wisani fhasi ha tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Ritavi, he mufumakadzi wa miṅwaha ya 40 a thuntshiwa nga munna wawe wa miṅwaha ya 53 nga murahu musi hu tshi vuwa khanedzano muḓini wavho. Hu khou pfi mapholisa vho tou luṅwa nḓevhe nga luṱingo bva sibadela nga tshiwo itsho. Mapholisa vho fhedza vho tevhela vhuṱala vha fhedza vha tshi khou mu fara uyo muhumbulelwa. Hu pfi u ḓo ḓivhonadza phanḓa ha khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Giyanusi kale malugana na mulandu wa ndingedzo dza u vhulaha. Tshigidi tshe tsha shumiswa u thuntsha uyo mufumakadzi tshipfi a tshi athu wanala. Zwi tshe zwo ralo kha tshiṅwe tshiwo ho vhigwa upfi ngei Khamaila muvhunduni wa Sekgolo tshiṱirikini tsha Sekhukhune ho vhulawa munna wa miṅwaha ya 50 musi o ya hayani ya mufumakadzi wawe musi hu tshi vuwa dzikhakhathi vhukati ha vha muṱa wa uyo mufumakadzi na uyo munna. Uyo munna mbo ḓi ṱhavhiwa nga khotsi ya mufumakadzi wawe vha miṅwaha ya 40 a fhedza a tshi khou lovha. Muambeli wa mapholisa Colonel Malisela ḽi dovha vha na zwinzhi. The victims are receiving medical attention for their injuries at the local hospital. 3 counts of attempted murder as well as a case of murder are under investigation. The Provincial Commissioner, Lieutenant General Thembi Hadebe, has passed their condolences to the families of the victims. She further expressed a deep sadness by these incidents and further indicated that her thoughts are with her victims and their families. Lastly, she urged people struggling in their relationships and having domestic-related challenges to seek assistance from professionals like social workers, psychologists, and traditional authorities. Akho guma ngorali mthetshelesi a rona vhaṅwe mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana sala murahu vha nga ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai. Vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone. Ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiso masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.